Апошні тыдзень перад Вялікднем называецца вербным. Гэта свята, якое сімвалізуе ўваход Гасподні ў Іерусалім. У заходніх хрысціян яно мае назву пальмавы тыдзень. У некаторых рэгіёнах Беларусі вербніца, а на Кобрыншчыне вербна нядзеля. Перед вербною неділею ми йшли в церкву, а перед этим тато со мною ходив, значить, вербу різали, потім приносили до хати, я її украшала горенем і тими нитками суконними, які от отвічок красили, що там шкарпетки в'язали, рукавиці, тими ниточками ми украшали. Падчас свята паўсюдна свяцілі галінкі вярбы. Хрысціяне верылі ў іх магічныя ўласцівасці, выкарыстоўвалі як абярэг ад сурокаў, хвароб, пажараў і іншых бед. Верба – свячене дерево, ми його носили в церкву, святили, а потім приходили до хати і гетою вербою мама нас всіх била так по голові, по рукам і казала, щоб руки не боліли, щоб голова не боліла. І такі слова казала: не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень, слухай батька й матера і мене разом. Будь висока, як верба, а здорова, як вода. А як уже виганяли корови на пашу, то тоді мама брала гету вербу і обходила корови, овечки, щоб вони не боялися грому. Ну, тоді в них було вовків, як я ще була в дитинстві, щоб вовки на їх не нападали. І щоб як корови йшли з паші до хати, щоб заходили в свої хороми. Ой, пойду я у комору свою, ой, пойду я у комору свою. Сундукове полотно возьму, сундукове полотно возьму. Раней вясной старэйшыя жанчыны выносілі на бераг ракі льняное палатно. Усе працэсы апрацоўкі лёну і падрыхтоўкі сыравіны да ткання яны выконвалі ўручную. Мама теж виводила мене на лужок, колись такі в нас квітки цвіли, їх називали латаць. І ми на цьому латовці, на цьому болотці розстилали полотно, били прачиком, а ще мама посипала попелом древесинним. Тоді воно відбілювалося вельми добре. І на траві можна було, на лужкові теж робити. І навіть мама от на ніч теж оставляла гетий льон, він тоді за ніч більш відбілювався, а раненько ще роса пройде і туман, він освітлявся. Я была такой, ну, подростком, можно сказать. Я принимала участие, но сама уже, я, конечно, ткать ткала. Ткала и полотно ткала, и вот и эти ковровые дорожки ткала, вот это еще. Я пам'ятаю, як это полотно слали, так на луга, такі полосами длинними прачиками вибивали, складали, били. Это интересно даже было, но это ж уже мої діти, то і не знають, що це таке. Розстелю я його на ложко, розстелю я його на ложко. Своймо милому сорочку пошью, своймо милому сорочку пошью. Нарве милині квіток на вино, нарве милині квіток на вино. За тыдзень да вербніцы вясковыя дзяўчаты і хлопцы выходзілі на луг сустракаць вясну. Іх дзеянні былі звязаны некаторай упарадкаванасцю і склаліся ў абрад гародала. Дівчата, подивіться, яка є чиста вода. А як верба свої голінки нахилила над водою. Нисти верботай над водою, нисти верботай над водою. Чиста вода. Яшчэ маленькая дзяўчынка Алена Бокач назірала за тым, як яе родныя і аднавяскоўцы праводзяць гэты абрад. Старадаўнія матчыны песні так закранулі яе чулае сэрца, што калі жанчына трапіла ў народны клуб аматараў фальклору «Магдаліна», адразу ўзялася за аднаўленне абраду.
Важны абрад у жыцці беларусаў абяцаў урадлівасць, дастатак і дабрабыт. Усе песні і карагоды вербнага тыдня ніколі не выкарыстоўвалі ў іншую пару года. Карагоды вадзілі толькі на вербныя нядзелі. І называлась гэта гародала. Чаму гародала? Ад слова гарадзіць, гарадзіць як бы, да? Вот такія карагоды, яны іх бы такі вот малюнак робляць, да? А потым пашло это хараводзіць. Харавод рабіць. Карагод для дзяўчыны адзін са спосабаў прыгледзець мужа. Хлопцы, у сваю чаргу, ацэньвалі нявест. Ці плыве павай, ці спявае галасіста. Моладзь у карагодзе знаёмілася і адкрывала першыя пачуцці. Не сумавалі і дзеці, ладзілі для сябе гульні. Гэты абрад змяшчаў не толькі тыя карагоды, што мы сёння паказвалі. Ён яшчэ ўмяшчаў у сябе і гульні, там ножачкі, як гэта, вот іх каменьчыкі, там былі гульні, і закідэнь, вот так по-нашаму, по-местнаму, і пэрэкідач. Это такія гульні на сілу, такія хлопцы у нас гэта вот калісьці ўмелі рабіць. Карагод не проста танец, у ім уся неабсяжнасць і адкрытасць славянскай душы. Адна з галоўных форм пабудовы карагода – кола, кругавая кампазіцыя і рух па ходзе сонца сваімі каранямі уходзіць у язычніцкія часы, калі славяне пакланяліся богу сонца Ярыле. Але ж карагоды можна вадзіць не толькі па крузе. Яны вельмі разнастайныя і ўяўляюць сабой розныя малюнкі. Спіралькі, закруткі, васьмёркі, змейкі, ручайкі, калоны. Адзін з такіх незвычайных карагодаў прысвечаны менавіта вёсцы Магдалін. Песня, як і карагод, неад'емная частка традыцыйнай творчасці і духоўнай культуры беларусаў. Яна суправаджала нашых продкаў на ўсіх важных этапах жыцця. Святы, працы ў палях, падзеі сямейнага жыцця, заўсёды і ўсюды гучала музыка. Наши старинные песни, они песни про жизнь. Их слухать интересно. Обряды наши. Наши дети уже забывают, внуки забывают даже такие вещи, например, что такое прачек. Що таке навіть полотно, а як це полотно, а як шили, як вишивали. Це дуже важливо. Ми ще пам'ятаємо, як то полотно ткали, як робили. Наші діти вже так сквозь, а внуки то взагалі не знають, що це таке. Тому це дуже важливо нам оставляти те, що наші предки робили. От тому і репертуари в нашому, в житті, яка була наших предків, вона відображається в піснях. І ми стараємося це передати своїм дітям і внукам. Старадаўныя песні, танцы і абрады жанчыны збіраюць не толькі ў Магдаліне. Да носьбітаў традыцыйнай беларускай культуры таксама ездзяць і ў бліжэйшыя вёскі – Брылёва, Рыбна, Барысава. Зараз наше такое время настало, что все змешано, конечно. Кто-то в Еликове интересную песню проспевал. Мы ее подхватили и спеваем. Это уже, конечно. А сколько народных песен, які співають, вот два куплета в одной деревне так співають, а другие два куплета так соединяют. Поэтому все народное стало как-то в общем достоянии. Через наше серце веселе деревце, веселе деревце, а з того деревця церковку будують, церковку будують, середини пишу. Через наше сельце. Гэта палішуцкая песня. У нас быў такі шанс з'ездзіць на гастролі ў Польшу. І там мы пачулі тоже спяваць такую песню, і мы пачалі, гісторыя гэтай песні. Яе спявалі палішукі, гэтую песню. Але ж у нас здесь такая мясцовасць, і людзі у нас такія, знаете, практычныя. Яны пазбіралі ўсё, што маглі, штосьці сваё папрыдумвалі, і вось такі абрад получыўся, які выконвалі тут, у гэтай вось мясцовасці. Асабліва ўважліва ў Магдаліне ставіцца не толькі да рэпертуару. Сочаць тут і за строем. З міру паніцы і клубок назбіраецца. Адзенне для Магдаліны Алена Паўлаўна збірала на працягу 7 гадоў. После школы вначале я працавала у
універмаги в Кобринському 20 літ. Приходили люди в магазин, розчитувалися, я кажу, може у вас там дараки є, плати. І ви знаєте, що тоді був якийсь дефіцит на цей трикотаж, все. Я тій бабки оставлю, що то вона мені привезе то плата, то фартушка, ну я їй теж гостинець давала. От. Строй жанчын быў выраблены прыкладна са стагоддзя таму, але здагадацца пра гэта амаль нерэальна. Беласнежнае накругмаленае адзенне нібыта толькі што прывезена са швейнай фабрыкі. Вот эти фартушки, ті всі сорочки, вони лежали в сундуках на чердаках там, в скрині. Тому що вже ті сорочки, ну вже дето 120 літ. Вот. Этому фартушку, може, вже 130, 140. Вот. Вони були такі, знаєте, жовті вже. І тому я кожного отдельно замачувала в соленій воді, потім їх кип'ятила, туди теж соль сипала, порошок сипала, і кожного отдельно я кип'ятила. І тому вот такой у них прекрасний, привела в чоловічий вид. Друга зірка ясна, Надежка прекрасна, гей. І гэта выбар кожнага з нас. Не звяртаць увагу, адысці ад таго, што трывалымі ніцямі звязвае нас з мінулым. Або сабраць па крупінках, зберагчы і перадаць нашчадкам, каб не абарвалася небачная сувязь часоў. Любочка прекрасна. Усё на зямлі мае свае вытокі. Колас узрастае ад зярнятка. Рака цячэ ад крыніцы. А чалавек пачынаецца ад радзімы, ад зямлі, на якой з'явіўся на свет. Александр Лазерка родам з Барысава. На берасцейскую зямлю ў Вістычы яго прывяло каханне. З той пары прайшло больш за 30 гадоў. За гэты час Вістычы паспелі стаць роднымі, натхніць на новыя здзяйсненні. Я удивился, что в такой деревне такой храм стоит. Уникально. Для меня это, в царной Беларуси, я того никогда и не видел. Меня просто поразило. Видел дорога, входящая в парк, она была выложена брусчаткой, камнем. Как будто окунаешься в то время, где-то 100-200 лет тому назад. Вот это сами кроны деревьев, они высокие, в общем, как-то создают такую энергетику, что именно дают пищу на раздумье. И чувствуешь себя действительно как вот в другой стране. Поэтому мне, наверное, так осталось, зародилось поднять это все. Цудоўная краіна Вістычы, праз якую цячэ рэчка Лясная. Так пісаў знакаміты пісьменнік і грамадскі дзеяч Рэчы Паспалітай Юльян Урсын-Нямцэвіч. Менавіта гісторыі гэтай цудоўнай краіны яе жыхары прысвяцілі новы музейны куток. Ініцыятыва яго стварэння належыць Александру Лазерку. Когда он делал 545 лет Выстычам, ставил памятный знак, я тогда уже сказал, дан старт, что именно история Выстыча будет сделана. И мне самое заинтересовала эта тема, чтобы закончить ее. Важно всем детям, всем людям, которые здесь живущие, и даже гостям, что именно узнали это все. Этот мир, именно мир Выстыча, мир водной глади, мир, когда жили монахи, все то уж прошлое. А без прошлого не будет будущего. Вёска Вістычы сапраўды асаблівая. Па-першае, гэта тэрыторыя падзелу двух прыродных зон. Тут Падляшша пераходзіць у Палессе. Па-другое, яна мае унікальную водную сістэму, якая пачала стварацца ў 17 стагоддзі і з'яўляецца найстарэйшай у Беларусі. То монахи-цистерианцы, яны зрабілі адвадны канал ад ракі Лясная і стварылі сістэму ставоў, сістэму запруд, на якіх пазней будаваліся млыны. Вось, і гэтая сістэма спачатку выконвала гаспадарчыя функцыі, і гэта прыклад абваднення, штучнага абваднення тэрыторый, на якіх не хапала вады. І гэта такі найвыдатнейшы прыклад разумнага гаспадарання. У 19 стагоддзі гідрасістэма стала часткай парка. Падчас ваенных канфліктаў і баявых дзеянняў у пачатку 20-го стагоддзя некаторыя яе шлюзы былі разбураны, але графічныя абрысы, вонкавы выгляд захаваліся. Акрамя шматлікіх гасцей на ўрачыстым адкрыцці музейнага кутка сабраліся і энтузіясты, якія вывучаюць вістычскую водную сістэму па картах. Іх сумеснымі намаганнямі і быў створаны галоўны экспанат – барэльеф Вістыча 18-19 стагоддзя. Вистычи, слава Богу, с каждым годом разрастаются. Школа увеличилась уже в 2 раза, жителей в 2 раза увеличивается. Поэтому я думаю, что вот те сегодня задумки, которые были по
обновлению или хотя бы реставрации необыкновенного этого водного баланса Вистыч, я думаю, что наткнул нас на такую мысль, все-таки сделать это дальнейшим брендом именно для Вистыч. У нас на невеликой территории есть уникальный комплекс инженерных гидротехнічных объектов. Але яны, на жаль, не все адноўлены, і пра іх не всім вядома. Але будем спадзявацца, што вістыцкая сістэма стане сістэмай, дзе людзі будуць адпачываць, дзе будуць атрымліваць асалоду ад кантакту з прыродай і будуць ганарыцца тым, што стварылі іх продкі. Пакуль у гістарычным кутку экспанатаў няшмат, але яго стваральнікі глядзяць наперад з энтузіязмам. Уже дан толчок, что люди сами будут обращаться, что-то находить, потому что он, конечно, думает, мне это не надо, железяка. А эта железяка имеет какую-то ценность, какой-то факт. Я уверен, что люди именно будут сами уже приносить и помогать, интересоваться. Это очень важно. Прежде чем начать писать, рисовать, мы должны изучить модель, почувствовать ее пропорции, высоту, найти что-то, какую-то изюминку, что-то красивое, на чем заострить в конце рисунка внимание. Калі душа прагне адкрыццяў, а розум новых ведаў, трэба ісці насустрач нязведанаму. У гэтым перакананы студэнткі інстытута 3-га ўзросту. Вучыцца ў сталым узросце яны не саромеюцца, бо лепш навучыцца позна, чым ніколі. Святлана Шыла не раз у дзяцінстве бралася за фарбы і пензлі, рабіла нясмелыя накіды, але нічога слушнага не атрымлівалася. Отец мой тоже очень хорошо рисовал, но сказал, что у тебя нет таланта, поэтому ты не сможешь. Вот. И Валентин, когда я после пенсии пришла сюда заниматься, осуществил мою мечту. Он научил меня рисовать. Заўсёды марыла займацца творчасцю і Людміла Давінец. Ды толькі выкрыць на гэта хаця б хвілінку ў шчыльным графіку было амаль нерэальна. Шмат вольнага часу з'явілася пасля выхаду на пенсію. І вось уже 7-й год жанчына наведвае заняткі. Когда я пришла сюда первый раз, и, значит, тут собрался коллектив людей, которые закончили, допустим, строительный наш институт, то есть они уже имели какие-то основы построения рисунка. Показалось, что, может быть, я не смогу с ними, как говорится, как-то вместе работать, и, может, не получится. Но на самом деле Валентин, он всех очень радушно встречает, и он объясняет всем, доступно объясняет. Очень важный момент на твоей работе, которую ты начал. По композиции хорошо закончена, но на ней исправить, и ты тогда сразу поймешь свои ошибки. Я вместе с ними начинаю писать. Они смотрят, как я это делаю, я расскажу технологии, потому что учиться нам уже мало времени, поэтому надо экстерном и как бы эксклюзивность в обучении приносить, не разжевывать какие-то детали, вот основное. Заняткі ў студыю пачынаюцца з абмеркавання хатніх заданняў. Пасля жанчыны рассаджваюцца за мольберты і пачынаецца таемства стварэння новых карцін. А вообще мы рисовали сначала натюрморт, потом природу, выходили на пленеры. Сейчас уже, я считаю, это уже большое мастерство рисовать людей, так чтобы они были похожи. Зоя Барас з выкладчыкам выяўленчага мастацтва Валентинам Балдзенка пазнаёмілася выпадкова на занятках па скандынаўскай хадзе. Запісалася да яго ў студыю і ні разу не пашкадавала. Зоя Івановна не толькі малюе, але і прымірае на сябе ролю мадэлі. Надо сидеть, смотреть в одну точку, и это очень тяжело, потому что шея затекает, спина устает, и это получается еще труднее, чем писать портрет. Многія наведвальніцы творчай майстэрні з'яўляюцца членамі Саюза майстроў мастацтва і актыўна ўдзельнічаюць у разнастайных выставах. Адна з апошніх адбылася ў выставачнай зале грамадска-культурнага цэнтра і была прысвечана малой радзіме. Ребята иногда такие достойные наработки делают, что невольно они достойны того, чтобы войти в союз мастеров. Ну и это обязывает их к дальнейшему самосовершенствованию. Чим більше мастаків, чим більше мистецтва, тим воно і ліпше.
От у гэтым сэнсе мы зрабілі гэты саюз. Не ўсякі ўзрост падыходзіць для школьнай вучобы. Зусім іншая справа – мастацтва. Яно неабсяжнае і бязмежнае, адкрытае кожнаму у любым узросце.